বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ৰাতিপুৱা ডিউটিত থাকোঁতে এতিয়া মানে মৰাজনী এনেকৈ আগত নাচি আছিলে, ভাল লাগিলে। ভিডিঅ' ক্লিপ এটা বনালোঁ, আপোনালোকলৈও আগবঢ়ালোঁ। চাওক কি ধুনীয়াকৈ নাচি আছে মৰজনী, দেখিয়ে ভাল লাগি গ'ল। মনটো ফ্ৰেছ হৈ গ'ল দেখি। একচুৱেলি এইটো হ'ল মতা মৰ। একচুৱেলি এইটো হ'ল মেল, আৰু ফিমেলৰ মানে এনেকুৱা পাখি নাথাকে। Honestly, try honesty, no. Just tell me what I want to hear, 'cause it could save us. Let me fly, I've got my hopes, but I can hardly see why I'm still chasing. It's not worth it for me anymore. Crashed and burned 100 times, I'm lost. I just can't let this go. Every last chance I had is gone, but I just can't let you know. I just can't let you know. But I just can't let